Čujem kako je trgovanje kocka i kako je kao kazino i da ne treba nikada trgovati. Hajde već jednom zauvijek da razbijemo taj mit. Šta je kocka, a šta je u stvari trgovanje? Kocka je kada ti želiš da uđeš u neku trgovinu, uradiš sa velikim dijelom svog navoda, 10, 20, 30, 40 ili čak 50%. To je kocka, to znači da ne postoji dobar risk management. Šta je u stvari trgovanje? Trgovanje je kada ti imaš zapisan plan koliko trguješ po svakom tradu i kada znaš da vjerojatnoća da se nešto desi u odnosu na drugu vjerojatnoću veća u odnosu na prvu, samim tim ti se baviš statistikom. I hajde da ne mešamo više da li je trgovanje kocka, da li je kazino ili nešto drugo. Svaki biznis, ako ti uložiš sve u jedan kanal distribucije, prodaje ili kako god to nazvali, to je kocka. Ako u svoj biznis ulažeš od svog novca koliko imaš proporcionalno po svakom kanalu prodaje, to se već zove strategija prodaje i dobar risk management. Tako da i trgovanje treba isto gledati kao biznis, jer ako se baviš risk managementom i proporcionalno ulažeš po svakom tradu, to je već trgovanje. Zaprati me za više ovakvih videa jer se vidimo